nego što započnemo obilazak južnih i istočnih zagrebačkih prigradskih naselja, glavne teme ovog dokumentarca, nakratko ćemo razmotriti do danas neriješen i neshvatljiv odnos Zagreba prema svojoj rijeci. Nakon više od pola stoljeća optimističkih iluzija o plovidbi Savom kroz Zagreb, na rijeci više nema, makar i nevelikih, teretnih ili putničkih brodova, nema remorkera. Nema naravno niti razdraganih Zagrepčana, koji su ih radosno i glasno dočekivali na savskim mostovima. Današnji zagrebački mostovi naravno bolje povezuju dvije obale. Njima jure automobili i tramvaji s putnicima koji se najčešće niti ne osvrnu na Savu i njeno pusto priobalje. Za pješake i bicikliste na tim mostovima su ostavljene tek uske i nesigurne rubne trake. A tek iz zraka najbolje se vidi sva pustoš oko zagrebačke prezrene rijeke. Neki drže da je svemu kriva katastrofalna poplava iz 1964. godine, koja je potopila južni dio grada, odnijela više života i obnovila gotovo milenijski strah Zagrepčana od Save. Poslije spomenute velike poplave uzvodno su iskopani odteretni kanali, a u samom gradskom središtu podignuti su nasipi za obranu od rijeke. Time je uklonjena svaka opasnost od neke nove poplave. Ujedno od tada postoji takozvane inundacione poplavne plohe, čija je širina najčešće 100-tinjak metara. Kako je to učinjeno na dužini od oko 2 km, uz rijeku je stvoren ogroman pust i neiskorišten prostor. Na taj je način, najkraće kazano, Zagrepčanima oteta rijeka. Pod pritiskom javnosti Zagrebačko gradsko poglavarstvo raspisivalo je natječaje za urbanističko rješenje odnosa grada i Save. Na njima su istodobno nagrađivani potpuno disparatni projekti, a predlagano je i njihovo posve nemoguće kombiniranje. Na taj način, oni koji u gradu odlučuju višestruko su osiguravali da se nikada ništa ne poduzme. Samo na jednom mjestu u središtu Zagreb se približio vodi, ali je i tu bez pravog kontakta s njom. Od toga ostaje tek varljiva zrcalna slika. Treba li proći još pola stoljeća da se promijeni odnos prema Savi u Zagrebu? Poštovani gospodine Žižiću, jeste li ikada upoznali savsku pustoš usred grada? Ili takozvane gradske kuće na Radničkoj cesti ili Kozari naselja? Ako niste, onda ne poznajete Zagreb, grad u kojemu živite. Jer postoji jedan drugi, rubni, prostorno i populacijski marginalni i marginalizirani Zagreb, posve drugčiji od Ilice, Lenucijeve, Potkove ili podsljemenskih parvenijevskih kvartova s takozvanim urbanim vilama. Sljedeće subote, nedjelje i ponedjeljka obići ću biciklom dio obale Save, Radničku cestu, Kozari naselja i još neke dijelove istočne periferije grada. Ovaj ću put propustiti Sopnicu i tamošnji Bandić City, o kojima smo govorili, i koji, po mojem mišljenju, nadilaze urbanu pustoš nekih filmova Michelangela Antonionija. Taj kvazimondrijanski graditeljski podvig svakako zaslužuje posebnu obradu. Ne znam, jesam li u našim razgovorima dobro shvatio svoju ulogu u predstojećim snimanjima. U svakom slučaju, spreman sam u njima biti tek neka vrst skauta, bez većih obveza. Na kraju krajeva, ja sam samo jedan biciklist. Srdačan pozdrav, vaš Ivan Ot. Zagreb, 15. svibnja 2012. Biciklist Ivan, kojeg ćemo pratiti za njegove vožnje jugoistočnim predgrađima, prelazi jedan od savskih mostova. S njega on vidi teglenice, što nasukane uz obalu hrđaju i trunu,
i kojih je vremenom sve više. Simbolički, one kao da označavaju kraj svih prošlostoljetnih i današnjih nada Zagrepčana da će se grad konačno pomiriti sa svojom rijekom i sastati s njom. Došavši do spomenutih teglenica, sigurno se pita kako su one uspjele stići dovle, prebrodivši plitke, strme i kamenite prepreke, jedva 20 metara nizvodno od toplane. Bilo kako bilo, Sava ovdje požuruje preko tih prepreka, sjetivši se valjda da je započela život kao planinska rijeka. Ivan, koji često i rado dolazi ovdje kraj toplane, konačno kraj nje vidi i živa čovjeka, jednog usamljenog ribiča. Nešto niže rijeka se ponovno smiruje. Tu galebovi čekaju da se bace u riječni vrtlog i ulove svoj jutarnji riblji obrok. Radnička cesta. Taj stari lijepi naziv nekad je imao svoj puni smisao. Sada on neke u gradskoj upravi smeta, jer djeluje kao ironija. Dakle, staklene fasade, banke, butici i skupi stambeni i poslovni prostori. U svijesti novobogataša iz Korojevića 90. godina ovaj dio grada sve više dobija značenje nekakvog zagrebačkog sitija, pa i poželjnog statusnog znaka nove poslovne elite. S lijeve strane Radničke, poput svojevrsne enklave ili ulične kaverne, ostala je zarobljena kompaktna skupina oronulih prizemnica i jednokatnica. Zaći ćemo u tu četvrt stambene bijede, koja je širenjem grada danas dospjela gotovo u njegovo središte. Ove male kuće, znači, ove niske su 27. građene, a velike 1927. i 1928. Zbog ljudi koji su radili u gradskim firmama, znači u plinari, u zetu, u čistoći, u kanalizaciji, i to su bili kao gradski stanovi, zato se to zove kao gradske kuće. I s godinama tu su stanovali svi ljudi koji su radili u gradskim službama, tim sitnima ovima, jel? To su bili ljudi koji su bili kao domaći. Vi ste mogli doći od susjeda, vrata su bila otvorena, dvorište je bilo otvoreno. Tako da niste imali problema. Drugi naraštaj ljudi je dolazio u naselje. Iz Bosne su došli, iz Srbije su došli su Romi, ne? I ljudi su došli. I to tak, svaki ima svoje življenje, ne? Soba je u ovim malim stanovima je 24 kvadrata, dok u ovim većim kućama su 30 kvadrata stanovi, jel? Vani su WC-i bili, pa su to ljudi morali, normalno su vodu unutra uvađali.
Stariji stanovnici Kozari naselja reći će vam da su se Romi počeli ovdje naseljavati 50. godina, najprije u napuštene radničke barake. Na jednom od ulaza u ovo posve neplanski izgrađeno naselje došljaka dočekuje iznenađujuća slika bijelog labuda. Prolazeći kraj njega, naš biciklist ulazi u nezamisliv labirint bezbrojnih puteva, ulica, uličica i odvojaka. U njima, tek numerički označenim, nije se lako snaći i orijentirati. Nastavljajući obilazak Kozari putova, Ivan nailazi ponekad na pomalo nevjerojatna, nova i reklo bi se neuseljena zdanja. Ima tu svakojakih nastambi i takvih gdje su kat i krov, primjerice, poduprati apsurdnim pseudodorskim stupovima. Gro ljudi koji danas živi tu je došlo s ratom. Znači, uglavnom su to ljudi iz Bosne i Hercegovine, djelomično iz Vojvodine, koji su mijenjali kuće sa ljudima srpske nacionalnosti koji su ovdje imali, koji su živjeli do rata ovdje. Početkom prošlih 90-ih izgrađena je za oba Kozari naselja nova katolička crkva sa samostanom. Nemali broj islamskih vjernika, pretežito došljaci iz Bosne, s dijelom Roma i Albanaca pohode jedinu zagrebačku džamiju u nedalekom Borovju. Iako je nekakva reputacija ovog kvarta kao opasnog kvarta, statistike kažu zapravo suprotno, da je razina kriminala puno manja nego u drugim nekakvim gradskim četvrtima poput Dubrave, Trešnjevke. Primarno smo zapravo bazirani na rješavanje komunalnih problema, obzirom je ovo jedno od najnerazvijenijih, ako ne i najnerazvijenije naselje u gradu Zagrebu. Nedostaje preko 7 kilometara kanalizacije, ne postoji plinska mreža. Aktualni gradonačelnik je imao puno više koristi od ovog naselja nego što smo mi imali od njega. I on naselje koristio za svoju promociju, predodžba u javnosti, kako je Bandić isključivo dao Kozari putu, Kozari boku. To je naprosto neistina. Još uvijek se ovo smatra radničkim naseljem, no i zbog cjelokupne gospodarske situacije i propasti industrije, sve više socijalnih slučajeva. Od čega danas žive ovdašnji ljudi? Dovoljno je u tom pogledu vidjeti prostore nekdašnje tvornice papira Ivica Lovinčić, danas Pan, pa da se neizbježno postavi takvo pitanje. Jedan je od odgovora, nimalo utješan, da 50% ovdašnjeg stanovništva živi od socijalne pomoći. Lutajući prostorom Kozari putova, Ivan nailazi na zanimljivu staru česmu, koja je uvođenjem vodovoda očigledno izgubila na svom značaju. Odmah do nje postoji manji predio, koji se jednostavno naziva Kozari. On predstavlja najstariji početni dio današnjih Kozari naselja. U jednoj od nekadašnjih starih prizemnica živio je sa svojom obitelji Fabijan Kozar.
Umro je godine 1916. Sa sjenom tog čovjeka, o kojem se ovdje nezasluženo premalo zna, rastaćemo se na groblju u nedalekom mjestu Resniku. U Kozari putovima ne treba zaobići romski dječji vrtić. Na pročelju zgrade brončano je poprsje Španjolca Seferina Jimeneza Male, do danas jedinog Roma koji je proglašen katoličkim blaženikom. Učinio je to osobno papa Ivan Pavao II na rimskom trgu Svetog Petra godine 1997. Ovaj vrtić je osnovan 1996. godine. Osnovao ga je moj pokojni otac Ragin Ceferović. Inače sam predsjednik Unije Roma Hrvatske. Branitelj sam bio od 1995. godine. Bilo je nas 35 Roma u 99. brigadi. Bitno nam je da djeca nauče hrvatski jezik, jer ovdje se djeca pripremaju za redovno školovanje, za osnovnu školu. Između dvaju Kozari naselja, Kozari putova i Kozari boka, nekad je tekao smrdljivi kanal. Taj dio kanala prije nekoliko godina pokriven je zemljom. Na sjevernoj strani Kozari putova dugačka je zidana baraka, išarana grafitima. S druge strane negdašnje kanala započinje Kozari bok, naselje manje i starije od Kozari putova. Po pričanju ovdašnjih takozvanih starosjedilaca, Kozari bok je nastao početkom 30. godina prošlog stoljeća. Na obodu naselja stoji kafić kuriozna imena Heaven, ponaški nebo. U Kozari boku nalazi se i dječji vrtić zgodna imena Zrno. Osnovna škola doktora Vinka Žganca sagrađena je 1976. godine. Nju trenutno pohađa 760 učenika koji su raspoređeni u 32 razredna odjela. Imamo 16 odjela razredne nastave, znači nižih razreda, i 16 isto tako predmetne nastave. Našu školu pohađaju učenici dvaju naselja, to su Kozari bok i Kozari putevi. Imamo raznoliki sastav učenika, odnosno zastupljene su nacionalne manjine u nekakvih 10% Bošnjaka, 10% Roma i 5% na nacionalne manjine Albanaca, Srba i ostalih. Zbog toga nam je jako važno za takve učenike da imaju osjećaja tolerancije prema ostalim učenicima, da se razvija to jedno okruženje koje je kao poticaj za njihovo napredovanje. Što se tiče inače škole, vezano uz taj problem, odnosno našu specifičnost, je to da učenici imaju mogućnost izbornih predmeta i katoličkog vjeronauka i islamskog vjeronauka. Htjela bih još samo spomenuti da imamo jako veliki broj učenika koji se bave raznim aktivnostima, pa tako pjevaju, plešu, sviraju.
Api krejt fluturove, thënë e kaltërsi, udhëtove, qerdhen ku të të beshti, ty as pak së të trem ka syri, as ky ty me as ky gur, me në fund me 3 merore, bene qerdhen në flamur. Volio bih završiti glazbenu akademiju i postati profesor klavira, ako je moguće i pijanist. Ivan napušta Kozari naselja. Prolazeći pokraj nekadašnje rafinerije Oki, danas Dioki, čiji su radnici danas u štrajku, kao i toliki drugi. Zatim kreće prema postrojenju neobična izgleda, prečistaču otpadnih voda grada Zagreba. Jedan je to od najzamašnijih i najbitnijih ekoloških objekata grada, od ogromne važnosti za čistoću Save nizvodno od Zagreba. I jedan od rijetkih industrijskih pogona na ovom području, koji, po riječima njegova upravitelja, djeluje uspješno i profitabilno, bez financijske pomoći od strane grada ili države. Ivan, okorjeli biciklist, zaobišavši središnje postrojenje, nakon asfalta kreće makadamskim putom do Resnika, najstarijeg naselja na ovom području i krajnjoj točki svojega puta. Na neveliku resničkom groblju ima i starosjedilaca iz Kozari naselja. Među njima je već spomenuti Fabijan Kozar. Njegovo počivalište ističe se izgledom i veličinom. Današnji put Ivan odlučuje završiti posjetom tom grobu i tako iskazati poštovanje zagonetnom čovjeku po kojemu se i danas nazivaju naselja kroz koja je prošao.
Thank you.